Haqa namaa yeroo saamte roorroo goote nam takka nan beeku ana ustaada wallaa sheeka beekamaadhaana wallaahi ni baatiin sinjaa warrabbi ka'aba ni baati funyaan qurquru haqa afaan qaban funyaaniin dubbata haqa nama miidhamee rabbiin ammoo numa baasan sinjaa ijoollee ammaan tana akkanatti waywaattee unnoo dheengadda dhiirummaa himattee maarree himattee ammata akkana boboochu tana abuu ta'asii waa xiqqoodhaan sinjaa bariyaa abuu sababdiin. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وحييكم بتحية الإسلام الخالدة رمزاء آمان وعنوان السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا أفرا bareedduu tanarratti Abu Sabraddiin fi waa'illan kee waliin ta'uu fi ormii nu daawwatulleen jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum galatoomaa isaaniin jechuu barbaada. Eegana ammoo haasawnii Abu Sabraddiin maatu waa'ee amaanaa tana muhiimii nan jedhee haasawnii isaa haasawa guddaa haasawa ulfaataadha. Hedduu takkallee natti ulfaate haasawni isaanii haasawa kana irraa dubbachuu fi garuu dirqama ammaan tana yoo laalte waan akkaan nama gaddisiisu irraa amaanaa jechuun yeroo ulamaa'in islaamaa ibsitu waanuma ati hannuu fi tiisuun sirratti dirqamaa cufaatu amaanaadha jedhamtii jaan akka shari'aa islaamatti. Ammaan tana amaanaan tuni ilmi namaa gantumaa tutuutu guute irra hedduun isaa cufan jennee beeka irra hedduun isaa gantuma innaawaa tuutni teenyaahu gantuu taatee jirti nas'alullah salaamata wal afiyaa addaa tutuutu irra nama qaanfataahu. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون جي رب جل جلاله إن يا مجرى وني أجائب نمت توبر أسبرت يا أيها الذين آمنوا يا إسانون الله تي آمنتن عبد الله بن مسعود أبي عبد الرحمن عليه من الله رضوان مالجا أصحاب تجيب دانكوني يرو رب سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا جؤوا وأنوا لم جي يوخاوان أكنا قولي يوخاوان أكنا لكسي وما جيتش ما في ونبراتك كنجرت نمني أني أمو مؤمنا إفين جؤوس قرق آما درو قرق قلبيتين أجيفة يرو أكنا جون يا إسانوان الله تي آمنتن الله خيسان خنا إنغني ناجي أماس إرغماس نبي محمد بانا صلى الله عليه وآله وسلم hinganina eegana amaanaat isin jidduutti taate haala isin beeytaniin isii isin ganina. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma aayatana yeroo hiiku maal jedhe amma namni tokko isin keessaa kadaawwa jiru ayaakaaboo akkami ilmi namaa rabbii isaa ni gana ii wa rabbil ka'aba ni gana rasuula rabbii sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni gana ii akka ajaa'ibatti gana. Saabtichi colleen kun maal jee ayata tana yeroo hiiku radiyallahu anhu wa an abi akkamitti namni rabbi ganaa jennaan bitarki faraa'idihi fardowwan rabbiin nurra kaayeetu jira sallakkisuudhaan rabbii isaa ganaa je rasuula isaa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akkamitti ganaa yeroo ibsu maal jee bitarki sunnatihi wa ma'siyatihi خرا إساني صلى الله عليه وآله وسلم لكسوا في بدي إساني رتي هجتشو داني أما أنت نوام ميقاتو جرا فاشنا نمني وان سنة إنتاني چوفاتو سنة جي أما أنت أسديمو جرتو تجرا مويليجا أمتي وان ميقا هاريا إفيف لبو إساتيف سنة إسي فلوسوفي تهي وان ميقا قد إيغانا أمانا إسين جدو تجرتو أمو أدو بيتنو ولنغننا جي nama dhageesse woo billahi aleek yoo warra qaqqabaa taate malee abalutti maallaqa kannadhee maallaqa najalaa hate maallaqa sannaa deebisuu dide naganee kajo waan nama addi namaa itti qaanfattuun sinjee reefun tana yoo na dhageessan nam meeqaatu tuutun nama gane amaanaa tana guddina isiitirraa bar rabbiin yeroo dubbatu jalla jalaalul malik
إنا أخذنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أماناتنا نتي سموان الرف النيجي رب جل جلاله دجي تنراس في الني غارو تراس في الني إسان بعد أجو صدا غيسا إندل دينو يا ربي خير مالف من دا إسيتي سنفينو إسيتنا بعد أجو دبنيتس إبدت سينو ينفينو جان وعملها الإنسان المناماتو إسيباته المنما خنس نتهيجي موتين قدان جل جلاله كان تهيجي راجي ور ظلوما جهولا لبو إسا خميد ولا لا تهي أصل المنما شفاتو لبو إسا ميدا ولا لا ميدا حق دلقوتو تطبم سيسا ولا لما بكمساتو تطبم سيسا غرو رغان خينيا سموان دجي غاروتر أمانات نخايتي بعدجو ينفينو جان إسان نشوفاتو مسلمة ورّي أسجرو موكا أكمتي الرفي ديسني بينخا إنددن ربي إساني تسني كل ليسا وانتي قدون تنشوفاتو بيخ غرو إسنا أكمتي ربي كل ليساني هم بيتا ملي ننجي ربي جل جلال ربي أما يولالتي غنتو قفان سنجابر نسأل الله السلامة والعافية غنتو قفاتو تقود الرهدون ما يولالتي لكوف سإسا ملي تبچو جرا يو لكوف سخي أدوهم بيني تبان تبدا جتي هنتولچتو نباليسيتا أنا نغوتو يجين يروخنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حركة إساني تنقبني تتشيخو خيسة أونين أمانات نندن سوجيني أنوان اللبوت ينجالتون سنجالتا درتا آتون إنها أمانة إسنتن أمانة داجين وإنها يوم القيامة خزي وندامة وياك يا ما خيست أمو إسنتني خزي تكينيا أمز شينا داجين nama isi haqaan fudhate malee eegana haqa isii keessatti taate nama gaggeesse yoo ta'e malee namni cufaatu kanatti duratti qabee kuni guyyaa qiyaamaa salphinaa fi xiqqeenyaan sin jaabar fuudhi waan biraatis koomitee masgiidaa ta'u unnootii ammantana sooshaal miidiyaa gubbarratti nam meeqaatu tuutu jira amma footota kaan ani reefuun tana ol darbee hunnoo boo as geenye je'ee saayibonni khiyya congratulation jaan galatoo ma cufa khaysan garu followeri hedduu qabachuun sani khabajaa miti ni beeyta amaanaadha isintun tashriifi miti takliifi ba'aadha obboleessoo waan hin jirre yoo himte bar nammeeqa dogoggorsita amma waan laaftuu se ustaada je'ee nama keenya biratti laafa sii khannee jira yoo hadiisa hin jirre itti himte bar aboo nammeeqa dogoggorsiste san keessaa Abuu Sabraddiin waanuma dhiyoota na deemu jirtu takka isiniif haa fuudhume sheekha guddaa takkaatu tuutu poostu godhe Roberto Carlos taphataan biyya Biraazil ka duraan ture san jechu ni islaamawee je'eetiti kana je girrisummaa keenya bara ammas amma bare nama cufaanuu islaamummaa nin fadha nama cufni akka amantaa islaamaa qeebalu nin fadha yoo islaamawee hoo maalin jaa alhamdulillahi alladhi anqadhahu min annar faaruun cufti allaha fa godhamtuudha allahan sanuu ibidda jahannamirraa ka isa nagaya baasee akkanaan jaa rasuula jee sallallahu alaihi wa alihi wasallam akka inni islaamawuun isaa amantaa islaamaatiif waan biraa takka fidduu rabshaan godhu maltaate wabillahi alayhi inni dhufu baatu maa takkaan sin jaabar garuu je'e yeroo sanin nama rifachiisti laayikii fi sheerii fi koomantiin bayu nu bira maaltu jira yoo yeroo sanitti waa takka jette ati abalurra beeyta obboleessoo abalurra beekuu fi maarree naasuu inni bar yaada kiyya yaadaan dhayiqa dhiiraa mi'ati yaada kiyya
yaadaan dhayyis hin jaawar nu biran jirtu nama gaddisiisa footoo namaa garagalchanii qalama diimaa faa irra kaayan tuni beeki injifatamtee jirtaati warabbil ka'aba injifatamte maaliif yaadaani dhoytan sinja waa'ee saayinsii haasawee kana jaa wanni ati jette dogoggoraa qabigaa as harkistaaf doktoroota saayintistoota kana jee yaada isaa waan facalsiisu garuu qalama diimaa dibuun san waan hin jirre yeroo kana ani footoo post godhamte san fuudheetumaan Google footoo bakka footootu jira kilik irratti goote akhbaarri kun dhugaadhaa je'eetiin gaafadhe fi ammas dhugaa baastuutu jira fact checkiitu jira oruma waan kanaaf qophaawe hojiin isaanii akhbaarri kun dhugaa kijiba tanuma gargarsii baasudha social media irra agosta kana keessa hunnooti wanta naatu deemu jiraati dogoggoraa jetteetiti wanti as dubbatte gama kanaan ka jiru Roberto Carlos gama kanaan ka jiru dhugatti sheekha garuu Roberto Carlos si fakkeessan sheekha ajaa'ibaati sheekha sanillee warra Suuriyaati asliin isaa inni Biraazil aya sababa sanirratti namni qalaalaka hadiisa kijibaa tokko yeroo ati haasofte sanirraan awoo rabbuma jira arra walumatti baqee sinii deemnaan sin jaabara yoo follow teessanii miti subscribe keessan deebsattanis ahlan wa sahlan sin jaarabbi jira awoo hadiisa kijibaa tokko iigoon te yoo maqaa ustaadaatiin bar yaa ustaadan alfaadil hadiisa kana mee ulamaa'in akkana jettee ja'anii yoo miseejii ergiteef wallaahi kana hin jiru nama rabbiin rahmata godheef malee هذا كمان أمانة حافظ ابن حجر الهيثمي عالم قد ربي رحمتها قدو في رحمة واسعة قربان من بررت أبتي شيختي خطبها قدو يو حديثة درك أمامي تجي أولو أديسي قرتي صحيح تو إسا أمانتني إني بينان أمتس لا تنسي مريفون تناديثة تكون جي إمام مسلمي وديسة طيب الله ثرى أبي ذر رضي الله عنه أدونا من جنة سياته رحمة ربي تنين بيخجل جيونا سيوما حديثة براخي جيبيو هاسوي درتا أنبياء إن هاسويني جتشوك أباني حديثة قرد جتشوك أباني يو حديثة سن قربان أما استراد وهجوم آدفت يرو خطبا قد يونو ما حديثة خجيبا قاها سوتاتي فوئيتي إمام برا مسجد في دوك أباني durataatu kana godhama maalifaay khijiba rasuularra sallallahu alaihi wa alihi wasallam khayib jirta tuna amaanaadha reefun tana ayata qaraani inna aradna al amanata ala samawati jenne samawwaniif dachi gaarotirra irra finni amaanaatana tafsira akkan nagammachiise keessa imam qatada ilmi di ama khaji darasa anas inni radiyallahu anhu tabi'i guddam rabbi rahmatahu quduf rahmatan wasi'a malji amanan amantuma islama gutun amana dai inam business india tafsir ajaiba abdullah ibn abbas amatan radiyallahu anhu ma fardo rabbi gaggesu kajijira wan tultu jamte wan hamtu jamte abul aliyan akanaji san jechun amana haqatada kana dasnaji amantumman islama gutun amana dai إيجا كنا جنة خمال إبسط جولتي أمانة قامني أتقبض أمانة إجل من أمانة أفان أمانة أركي لمان إنوا كابيتالا قدانو تقبنو واترب نبيتا غرو لمان خي إجل لمان تي أفاني أركي لمان خي ميلا لمان خي قامس على خيتي يو وان خناتيس غرا خيتي ترب علامة ابن القيم طيب الله ترى وان جهان خن وان تربان خناتي فنان ati warra jannataati je isin cufa warra as jiru maatii teessa waliin rabbi warra jannataa isin haa godhu kana cufa tiisuu qaba amaanaadha jechuudha amma akka waliin jenne nama qaanfachiistiin sin jee war billaahi aleeka addunyaa dhiisiiti nuti tuutni bargizeen sin jee muslimootaa bar gantuu taanii billaahi aleeka حديث براخي ست رسول صلى الله عليه وآله وسلم ملجي حديث إساء إمام البخاري توتفدي طيب الله ترى أبي هريرة رضي الله عنه قافتك رسول صلى الله عليه وآله وسلم صحابوته ولن أدوتا هاسو جروتي قربان شلاتك قدوفي يا إرقما الله متى الساعة يوم تاتك إياماني جنان رسول صلى الله عليه وآله وسلم هاسو مسانة سين قرين صحابا ملجان عليهم من الله رضوان إرقما ربي قافي ساتنا أغي قروا نجب بيجان
gariin ammoo lakkii hin dhageenye jaan eegaa haasawuu isaanii fidhatan booda rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam gurbaan reefun tana qiyaamaa yoom taatii je'ee nagaafate san eessa jiraa jennaan ana hunnooti yaa ergamaa rabbii asin jiraa jennaani rasuulli rabbii sallallahu alaihi wa alihi wasallam qiyaamaan yoom taatii je'ee gaafate mookam dura taa'ummaan tuni nama isii haqaa hin godhannetti yeroo irkifamte guyyaa san qiyaamaa eegii jeen إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم أمير رهدون نما بكما نما لي بخامتي بخ غرو بخا جامو سنيتو توتو نما بونسيسا بكما جامو يو خانو ملجت يو بخا تاتي بكما تاتي أكا غوتو بيتك أمانا دابيخ yeroo amriin tun dura taa'ummaan aangoon tun nama isii haqa hin godhamnetti yeroo irkifamte guyyaa san qiyaamaa eeggadhuu je'e amma mee bakka cufaa hunda yoo laalte nama haqa isii godhatu wallaahi nama haqa isii godhatu miti waan nama gaddisiisu keessa tuni alaamaa qiyaamaa xixiqqoo rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam nutti himan irraa حديث براتو كوخيسة تيوان أجائبا برا حديث قباب سنيتما في سلسلة السياح أنس بن مالك الرادف رضي الله عنه رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم مالجي أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخره الصلاة دري والنجل كبا أمنتاتي سنرى أبدا أمنا ممادا بودي إسا ونid أبدا أمو صلاة جي أمانة icciti bira keessa icciti te ganamte uga keenyaan unno akka agartuun sin jaabar silkii yoo sheekni gurbaa tokko dhabe yaada abu akkanaatirraa waan kanarraa deebi'uu ji'een rikardi godhan rikardii san sheekni odoo hin beeyne rikardi godhuun amantaa islaamaa keessatti haraamiin sin jaaba ulamaa'ii lajida daa'imaa jira ta su'uudii irra waliigalti arra durallee poosto godheetin jira anni feesbuukii irratti مالك أبي رخيصة أبدا إلا من رحم ربك إن أركضتم سنجا والنخي هنقو مسيب رجرو إجتيتي هنقو مسيب رجرو نماناك أبي جنان أتوبة لجو لدبدي كم داراسي بود واني دورت أبدا أمنتا خيسا نرى أمانا دا بودي إسا صلاة جي أو صلاة نوما صلاة نامي أغرتي garuu qabu salata akka garak abdu salatu tinjiru salata khushu'a mahiyatu salat lubbu salat fil khushu' khudu'a ifqabu achi jirachuudha salatni maleetan yoo taate bar yoga goone jechuudha mani salanna garuu yeroo achi raabate hin agarre imam shollaka yayyi mudawwara uffatte jechuudha keessaa ammantana ekonomiin addunyaa guutuu قالوا خيسا يوم قالا تئني بيتين تنتي فيدمي نما دارا نما قدو أكناتو جيران سنجا الدنيا قوتو دان سنجا الدنيا قوتو واهون دانو دردركم شن أمانتنا يونيفرسيتي را يوخانو كوليجي را بفمي قدلقا هن أركن نخنا أرماتو توتو جيرا أما خدبري أخبار شوفا خيسان أسجرات شوفا تنس الدنيا قوتو داقيسي وانا كنا نجرامي يرو غباب دوتي تجارة تاتا مليونر تاتا جاني تيتي نما غنوتو تجرو أبليسو مي دردر خنا لالخا كومشن كورسين إسني خنا تجارة يرو غباب تاتا جامتيني سمبودا دردركم نشانين خن يو كورسي سنيف أرشو ما كومشن شن قفل بر غربان سن غباب دوتي مليون ديدمي شن أركتا جيجو غرو كورسين غربان سن سيخنو يوتيوب جوجل الرتيو سيرش غوتي نيرا لما أدو ينقف اللي أركت نيرا لما بالله عليك ونو أمانتنا مرتيسي مفي مثال فوركس وان جامتو تجرا مرتيسي علماء رباني دائي صادق غافر دبليسو إسين حلالي حرامي سنجتشان جرو خلي بالك وان برا دغيسي وان بران أوديسينين سنجا كورسي خنا مجان malee waan san nama taphatu miti inni
كورسي خنا كورسي تنا بلاش سنجا بلاشي متي بيجي إسايو ديتير أما أنت أبو صبر الدين أتيس أن اللينتي أورمي أسجرو اللين I think TikTok irratti nam kun kurang qabachuu qabdan sa subscription bakka ja'amtutu jabra subscription sa yoo kilik goote anti jalleen ni jirti mallaqa waa takka ittiin guunne viidiyoo haaree waraabuu qabda miti aboo kana yoonin viidiyoo waanin takkaa hin gallakkisne ta'uu qabdi viidiyoon waan takkaa galankase maali viidiyoo tana ya aboo akka eesh mallaqa doolaara lamaa fi saantima 99 maaliif hin qaban onnooti viidiyoo ta'e boo basha qabooti YouTube dhaqee ittiin daawunloo godha dhugaa keetii abii balgaali Hara yang gad laki suka. Amma kanati bilash sinja. Garu kilik gize goten malaka asbasti. Kursi sik arasisa. Inni kursi san. Wallahi Abu Sabruddin wan qalbi inimman namarra basuwar. Amazoni ra dolara kudanitti bitetiti kursi photocopy paste jechuudha. Copy paste jechuudha hidhiifamu. Sangol hatta maqalleen jijjiiru maqaa jaanjoo jamaalillee hin jooni bar. Jaan jiyaaso maaliif dalagaa isaatii miti qaba. Dalagaa isaatii miti. Onnoo dardara ikoonoomii qaaloote kana meeqaan nyaadhanii. Doktara wii jedhanii. Doktara maali? Life coach. Kabiira. Eessaa fiddee doktarummaa. Mee yuunivarsiitiin ati irraa eebbifamte. Amma doktora viidiyoo mataan taniin haa jiru beek ilaa lammas waa'ee sooshaal miidiyaa rahmata rabbiitiin hojii manaa tumaan itti dhawadhaan callee taa'ee basnaan aan deemee tumaan kana jira. Fadhu viidiyoo tana amma doktora biraa tokko doktora nama jennuun jiraame isa wajji godhee isaafin akkaan deemu godhee poosta godha. Ani garuu doktora biraatiin haasa'u jira laayifa koochiin siin jee bar. Waa'ee jaarsaa fi jaartii aan kaawunselara furmaataan isinii kanna jee yoo laalte mee eessaa eebbifamte. Lakka university internet irraa eebbifamte maqaa sitti himee maqaa ajaa'ibaa sitti dhawaa bar garuu hin jirtu beeki waaqee lafarra universitiin san hin jirtu bar onnootii nama keenya walaa daayispooraa jetta walaa shamara biyya arabaa jetta muxuq isaan godhu jiraniin sin jaabar boleessu as qofaa miti yooniin isiniin je'u akkam jetta orma Ameerikaatiitti shawwadanii bar بالله عليك أرمي أمريكا كخيا خنا سيتيبو ونمني أدين ودو هرّي سنكان سنجابر مالك أتيو دفتيبو بوليسو تاكسي جرا IRS جرا ودو هرّي سنكاني يو مالك أنخفن ونو أتشتي دكتورة جامتي تك ماكان سيد أوي ستي مابر شنايا براينت جانين أنا ديرا خجينا هاخجيب سيسون سنجابر دكتور براينت جاني لايف كوتشي لجتي gurbaa tokko saaxila isii baase koomidiyaa inni dhaabbatee nama kofalchiisa koorii hookam ja'aniin koomidii dhaabbatee aboo yoo ati doktara taate bar mee waraqumatee nu garsiisi amma doktorootaan an beeku maqaa isaanii isiniif haa dha'u ahbab amma doktar Rajab Sheekh Abdulkariim Baallaa ilma ganda khiyyaat doktar Thaabit Hassan gurbaa ganda khiyyaati doktor Irfaan Ibrahim saahiba intarneetii sooshaal miidiyuma tanarra wal barree eeganaa wal qunnamnee jira eeganaa doktor Taajuu Hassan ilma ganda khiyyaati gaafa ijoollee kubbaa hojjetamu jira jara kanaan isin doktorootaa mitii cal jettaniitii ummata iskaam artist warra shawwadaatii yoo jetteen wallaahi sii dhumatteen siin jaabar maaliif jennan aanaa kijibaadha wannoo waraqaa si fida qaabo awoni gartaa borala 4 kiilo irraa yuunivarsiitiin itti eebbifame jedhee sartifikeeta si garsiisuu danda'a. Intarneet yoo seente waan isaanii ni agartaan kan dhiirri kana godha. Garuu tanaan fidii ja'anii fiduu diddeen sin jaabar. Eessaa fiduu boleessu. Ada khiyaana walla maa khiyaana? Milkaa'uu feeta lakkoofsa kee beek. Ameerikaan sin jee nuti warra Itoophiyaa miskiina kana dhiisi billaahi aleek. intala takkaatuutu silkii dhabe eesaaf iddeewun beeku allakkoofsa kiyya ta biyya arabaati ani abaluun ja'ama unnooti kiristiyaanaan ture nin islaamawee alhamdulillah baga islaamawte faaruun tarabbii ti faaruun cufninuu isaatu haa godhata inni sanuu ibiddirraa kana geessi waase
gurbaa tokko hunnooti maallaqa akkana na godheetiti na nyaatee nan jette. Amma ahabaab warri as keessa jirtan balaaxaa akkanaa nuti oofutti hin jirru nan jetta. Mee naman qaanfachiisu rabbii jee qaabuun agartuu goolalbuu pirootokola kiyya barlaal Abuu Sabraddiin nacci na qozaari attaayin bar. Hatta wanti gurbaatti illee bar nacci barni gartaayin ko Ustaada Hakiim Hassan Abuu Muhammad Kalli Baalak. Garuu karsooyyee yeyyii mudawwaroo uffatte yeroon ta'eyo. Sheer godhaa buleeyya. Eesh amaanaan. Maali balaaxaan akkanaatu ni boo billaahi alee. Barakaa qaba maallaqee haramsan warabbil ka'aba hin qabuun sin jaaba. Miiliyan takka yoo arkate wallaahi jimuma qama'uudhaani dhufti maaliif garaa ballate beetee urata qarshi 10,000 qamaamuu qabu. Dhumte ka waan takka oduu Jaappoonii irraan bitanneen sin jaaba. Innawaa wanta nas rabbumaatu tuutu jira Jawaaris jira kana itti ka'ee wakka uummata lafaa ka'e sanitti gadaayii sanitti rabbii jira wakkam jettamu dhukkee irraa kaasuun sin jaaba. Aboo akka yoo ati keessa je aboo anas waliin nurraa kaatuun sin jaaba rabbii jira boo'i. Konfiidensii moo gurreenyaadhaa gargar baafannaan sin jaaba rabbi sitirii isaa nurraa fuudhini. وآخره صلاة قوتاد إرتوليتي جي صلى الله عليه وآله وسلم بودي إساء أمو صلاة صلاني نتي صلاة نقا روحين قبدوني تنافي وان قدي أكنا أسونا أنا في دي مجتي جولين غافتوكو دقالا قاست خطوان تي أكنا مكرقم تنين بي قبيتي عليه من الله رضوان ما من عبد يعمل خيرا أو شرا إلا ألبسه الله رداء عمله جي قبريتو كل واهن تاني جيبر وجي غاري خهجتو يوخا وجي همتو خهجتو هجته الله جل جلاله وجي إني هجت سن غابي دربنو إسا أفس ملي واهن تاني يو أبو صبردين أرنا مغاري تاتي صلاة هلكني ديرك أمامتي سأبردو إسيتي تكا سدفا إسي يرو هفت ملي آتي خاتي أما نبيران رو إرو kudhan irrutti adhaana godha sa'a 5 agartee sa'a 5 sabahan sa'a 10 takka teenya san jechu ati amman tanamee sa'a 4 kaatee wadda'attee ilkeete shuwakkattee raka'a lama gabaabdu faatiyaa inna aaxeena talammadaa faatiyaa qul wallahu ahad qaraate eegana ammas raka'a lama mumilan bismillah tabbadiida ammas قل والله قراتي إيجانا ركعة سدي وتري سب اسم ربك الأعلى تانت قل يا أيها الكافرون تانت قل والله هدي قرات متى إيرات سنجابا سوبي صلاة جماعة صلاة يروبات والله غابي نوراس الرب سوفيسا غروبك هنجر يو غلغلت إيتيس وان هنجر سوفيسا إيجانا أمو أتي نماتو حاسدا نبوته لك يا فزلوك حاسد نسيك بوتين جيرو وچو فقطو قبدو سنمك أبي ربين سوفيسو أو فكين يعني دبين تلتيمتي الردرني يا دتنجئت قنجاء أمي عبد الله في أبا عبد الله جرجع متقون سوشيال ميديا خنرد في ور إنجليزي بالربشة أجائبة شمرت الناس قابو ربي نشوفاتو ولنهاك أجلتو أبو جار صافي جارتي رومانسية خنا سكيت جاني خاكنت تقوم عن ديمت تنقرتي كرد أبتني كانت ديمتي إيه كمان منقبة أبو رومانسيان أكميتي بو جرخو أبو نمو جلدين أبو شيكوتين الرب والفت أبركم لما في كل سجلي بر نوغا ميتي جارتي لما دافو لإني أو بيت أنت أجائبات بو يا أبو إيسا أفتبو هذه أبو غافا خان غا مجان إغناستيك جيتو نما ربين جرايتو إسا شكو إن تلتي أمو يا أبو صبر الدين أفاري الأنسيا الله أكبر وان فيتي هجد بالله عليك خلي بالك هجو أتي هجي هجتي سن الله جل جلاله سي أوفيسا أسيد بلا تادي سي فزلوك أسيد أجاتي سي باسي أسيد مالي وديس تو ومال تاتيف سياسة دنو أنا نو منتنا مال وانتيف نايني مكاون مال كباتي مالي في سياسة دنو بوليسو
ni basa kana funyang kurkuru ha akhira ammo ya Abu Sabraddin kana daran hama اثنتان وفي رواية بابان جي رسول صلى الله عليه وآله وسلم يؤجلهم الله في الدنيا قبل الآخرة ولا لما يوخا والما الله جل جلاله كتاتا إسي آخرتي وننا ما قبيس أدو جروتي الدنيا تنخيصة سي أريساجي سنمال جنان قال صلى الله عليه وآله وسلم رورو نمت قدو في أيو في أبو هركا في فلان اتهمي جولاجي هك أنا ما يرو سامتي رورو قوتي نمتك نمبيخو أنا أستاذ ولا شيخ بكما أنا والله نباتين سنجا وربي كأبا نباتي فنيان قرقر هكا أفانك أبا فنيانين دبتا هك أنا ما ميد أمي ربين أمو نما باسان سنجا جولي أمان تناكنتي ويواتي ونو إنقد إيرما همتي مري همتي أمتا أكنا بوبوچو تنا أبو تأسي واتك قرآن سنجا أبر يا أبو صبر الدين أو غرباتو كنما أجيسي أبامي أبو بر دعاتو اتمرتي فمي يروجا أمتو أمانتنا دعا سن أجيسا بيتي بيا إسلاماتي متو بليسو منو مهيدا خيست يوجب دو تاتي بيا فرنجي غازا في قناة أيوسي أجيسا ولي أسنو بيرا يوجا أمتي موت فردي nitik ata nama moti dan du yani I don't know yo na sedre si tenin furat dan sinja fu nyang kurkuri male zala alam ma cidullo me yo kana tati male awu ta akhirahu billahi alayk sani barhamtu awu haditha tokko isni fahimu imam muslim fa udisi tayyib allah fara anas ibn malik ar-radu fi radiyallahu an irraq ananawa gurbati ni ufaniji rasul sallallahu alaihi wa sallam jiru dunya ta nakaisati bar irraq ananawa gurba billahi alayk وجو إني وفتى جروتي تنتسي جيجرت مكينان إسا وان برا تفكت هجومتك إبدخيستي والإياد بالله إسا تشوف أني جيور سبغاتك تشوف أني تما باسنين ملايكان هل مر عليك خير قط خير سر دبرتيني بيتي خيري أجرتيني بيتا يجاني فيقول لا والله يا رب نخاطا أما تصديتم جرو لجري عالي تنخجرات شوتو Hogguma takka naqaniini baasanii amas 89 kadabarse irraanfata jahannam hogguma takka naqaniini ta'asii minniin sinjaa barta isaa inna batasha rabbika la shadiid qabaan isaa jabduudha amma sinni qaaxaroo namaa qaba in irraanfatu beek in irraanfatu san yaaduu qaba malee asirratti namni nahaa arku أكنما تجارة مثلون لافتو دابر والنوتي بر خلقي وني قولوا جرتو سني بر إسكام أرتستي بر شودا سني بر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ديبيك أبا بر وجو خجيبا جيني بر وجو خجيبا جيني بر أما نبي تقو أكنما ربي صداتو عالم متاتلي نتو ربي سترين رافوريني تي نيوفن نبر جبا نيوفن ني خطري تنبر إيه يو خجيبا تاتي بر ساتي لو بابا سدي قاطرو سي قبا توبدو يو توبت چمت يفن غدا انجما يو غوتي مو غافا خاني دغيسا قابو نوتي غندتي كتاكرا فت بلا سليت سنيران استاد دغوغوري خلقينا كجالت ورين سنجا وركنما اسا اجچو جرو تو قرغر وانت نتنو تي نمبر 1 ها سي غوتان سنجا ور وري توبيا نتيو وچو خجيباجي باويني geelee teetii uffattee aruuza akka nama keetii yoo godhatte kijibdu uccoo kijibaati akka nama addunyaa tanarraa zaahidaa kajillaa xiqqaatu imaamata maarree goggodhattee nama uffannaa akka kijibdu qalbiin tee ammoo addunyaan ka guutamte uccoo kijibduu uffattee jee rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam rabbiin dandahaati uccoo dhugaa warra uffateen waa godhuu siin jaamar kana cufa ilmi namaa akkamuma na yaadamu akka fadhes yaa yaadu mal siidhamu ati khadugaasan yoo taate ikhlaasa ittibaa sidiki istiqaamaa qabannan dureessa namaatti barbaaleessu waan arkatti amanfachuudha amma yoo laalte viidiyoo takkan dalage Abu Sabraddin gaafa tokko ani tujjaara yoo ta'uu feete waa afur godhiin jee keessaa alaga jaalattuu tana keessattiin sin jaabar kaduraa hattuu ta'iin jee hattuu eeganaa ammoo ofii naa godha sharmuuxa ta'ii jee
eeganaa sharmuuxa qopheessaa ta'e pimpi jira dhalaalee teenye warra naggaduutu jira ahbab albama gaafa duraan yaadattaame keessummaan gizee nu dhufte bara Abu Sabraddiin albama kanninaaf akkasi shamara teenya filachisiisa kan ammoo fattaala ta'een sin jaa mallaqa dalagaa qabdi yoo feete dalagaan tun cufa ammoo ibidda nama geessite walii yaadullah barakaan hin jirtu yoo laalte mallaqi guddaa barakaa hin qabu maaliif barakaa sodaa rabbiitii fi iimaanaatuutu barakaatti godhaa meela rasuula sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waan nun juuwa من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يوم فكأنما هيزت له الدنيا بهذا في رأيه حديث كان قرين علماء ضعيف جتيني أنت إمام الألباني تنفر طيب الله فراه حسن جيل إني وبيد الله الراد في ابن محسن الأنصاري رضي الله عنه نمني إسن الرا غنمت سيني على نجيته معافا في جسده أمني إساه النوتي نجي إجي nagaya gurri isaa nagaya paralyzii miti miilli kee indoo wuquutu yoomi isa biratti qatee qallabni isaa ka arraan tanaabar kabaruuti miti arra waan nyaattu ni qabda faxara laaqana hiraata kee akka nama addunyaan tun mogolee guututti isaaf walitti qabamteetii namni addunyaa guutuu mogolee isiitiin harkate duwaree rabbii isaa galatoonfachuun qabu mallaqni jira garuu barakaan hin jirtu ka maaliif bakka malee irraa dhufe ka halaal laffaatee hin finne yoo laffaatee fidde ni mi'aawaan si jaawar billaahi aleek ogguu ajandaa asirratti nu baasanii ajandaa tultullaa hin qabne agarre hattuun lama yeroo waliin hattu waliin loltu qoodarratti wal qoodamti viidiyoo takka waa takka je'eetitiin gantummaa irraa Oroma biyya alaa jirtan daayispooraadha afar daayispooraa shamara biyya arabaati isini xiqqaatti je gurbaan bakkuma tana qabee mureeti qabee post godhe gurbaan salillee nama jaalatu aboo hay ustaada akkami kun akkana nun ja'a marree ja'anii rafshaa qoomanti ilaale eesh maal na godhuu dandeessan bobbalees waan dubbiin sanii miti bar nama keetiif hin ergitu ummaati miskiintitti achi hunnooti dasaa keessa jirtu san isiif hin ergitu qarshi 220 nyaadhamte san bobbalee isa keetiif kan hin jettu sadaqaan rahimaa sadaqaa qofaa miti bar mindaan isii lama sadaqaa kannachuu keetiif mindaa qabda eegan afira maxxanfatte maaliif namni akkasii shawwadu siif fadhe kaa eegaa maali makara'u hin biikaala makara'u hin kara'u amma meetuni waan akkami amaanaa tiisuu bara amaanaa namni tiisu guyyaa qiyaamaa jannata itti seenaa bara obboleeyyan kiyya kan islaamaa رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم غافا درا أكمتي إسا بيخن وانتو كبار أجائب خناتته يا أبو صبر الدين نين كان فتاو ور يرولان ودو إرغما ربي هنتاني محمد أمين جيتشو ترانين صلى الله عليه وآله وسلم مالي في سنير رامبر غند غنتو خيست يا أبو صبر الدين يوكستي ور نمان أجائب وقع غنتو لا إني خأدات لا 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 نموتو أما نما Inna waaqissaa zamana jaahiliyyaa sanbar wololuudhaan tokko kaa'ee maal jee farda isaa ka amman tana furushkaadhaanii farda qabdaanii ka akkana choocoo jee bar shurufkaa dhiyeessaa fi tokko bar safii qullaa harkaa qaba arattu an umanniiki walaakin al'aara al'aarifuuna yahuuduu je'en ani silaa unnoo safumati tana gartee choocoo akka nama kana qabdu shurufkaa qabduttiin siyaamuu fadhee garuu xiqqeenyi kijibaadhaa saniitu tun qaanfadhee dhiisee je nam takka biran jiru bara Abu Sabraddiin لم تقبل جو إمام البخاري طيب الله ثرى قرباتك سببا فرد إسا مهري إسا خشر فقاهن قباني أكنا جئيق أبيني هاي خيسي كانت تقوم سي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خجب الرخايا جي الراهن كروجي حديث سن إسا قفاتو بيخافي بر أمنمي كانت إيرو فيمر Arranta na nubiro wonni kanan jirtu maaliif namu deeggaraa qaba Abu Sabraddiin atis foloworoota qabda anis foloworaan qaba buleeyyan kiyya warri as na jala jirus folowora qaba sambuuda waan akkanaa gizii haasomtu nubira faa beekamtuudha duraanuu beeynaan hakiim kana anaatu beeka jaa eessan na beeta viidiyyu mati yalaalte malee ilma ganda kiyyaati miti eessan na beeta bobboleeso bar hasidaa bar ورجبها دابر لا 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 حبيب الله خالي لا نو جبها داون جبها ديرو
Tanaan nama dha'uu kan agarre. Baleessoo akkasii akka waliin jenne akka nabbaasaan sin jaabar. Ta'asii hin bahiniin sin jaabar. Hidhaa'uun seeniin agartee uummata nama warra finteek ja'amu cufa qabanii hidhatti warra geessan sana yaadattanii sooshaal miidiyaa. Biliyoona tokkoo fi tuqaa afurii moo akkana maallaqa nama kana ja'anii uummata nama shawwadu sayyoo laaltee waan takka meeshaa si gurguruuf deemu naa ibsi yoo jettee warra bilka aboonni guddaa takkatti beetu si ibsuun danda'u maaliif akkaan siin jee lakkoofsa isaa malee taphachuu jira ka wanni inni si'imu waan agartu makiinaa laambargiinii qabaabar makiinaa roorrooyis qabaabar abbaa isaatirraa fida laambargiinii billaahi alee isfaaltiin teenyaa oomii dandeessi waa laga yaa'oo fi kana gawwaa ta'uun quraanaa fi hadiisni osoo jiru rasuula rabbii sallallahu alaihi wa alihi wasallam hawaasa amanamaa san keessatti inni amanamaa ture unnu Muhammad amiin baasaniif sallallahu alaihi wa alihi wasallam awoo amanamaa tana bar lakkoofsa ofii beekuu takka qissaa bareedduu takka isin yaa'imu qissaa dhugaati. Abii Bakr Siddiq radiyallahu anhu gaafa zamana khilaafaa isaatiti Abaa Ubeydaatutu ture ummata warra waraanaa kana ka ajaju. Eegana inni xalayaa barreesse eenyuuf Abaa Ubeyda ibn al-Jarrah amanamaa kanaaf isin jaa cufa isaanii rabbi irraa jaalatu. Xalayaan maal jetti seeta yaa Abu Sabraddiin assalaamu alaikum. Xalayaan tun Abii Bakr irraa Abaa Ubeydaa bira ka deemtu. Ati dura taa'ummaa keetirraa waraanaa kana jechuun ani si buuseetiin jiraa jeena Abii Bakr. Eenyuun godhe bakka kee eenyuun shuume Abii Suleymaan Khalid ibn al-Walid al-Makhzumi cufa rabbi irraa jaalatu isaan shuume wanni isa shuumes waan inni ana biratti atirra sadarkaa qabaatee fi miti jeen caalaan ati ana biratti garuu inni faxinummaa ati hin qabaanne tokko qabaa tanaafin si buusee jee. Abaa Ubeyda ibn al-Jarraahin moochee nu mogganyobo mal jechuudha ana bakka kiyya kanarraa na buustaa jedhee dagaala kaase laa xoriin tun xiyyaafitee dhiboota isaaniitiin miti jira sanattis mal taate wallaahi bu'e dheengadda commander in chief arraan tana hunnoo poolisii taraa takkaan sin jaaba. Rabbi sodaadhuuti waraana guddaa kana ka ajaju arra hunnoo taraa wattaaddar billaahi alayhi. Eegana Umar dhufe ka cufarraa rabbi haa jaalatu Abii Bakrin kara rabbii isaa deemee radiyallahu anhu. Umar filosoofii biraa qaba xalayaa barreesse eenyutti Khalid ibn al-Walid bira kadheetu. Xalayaan tun yeroo si geessi bakka ati jirtu san gallakkisi Abaa Ubeydaan hunnooti isa xoorazzaa jiru. Khalid moochee ganyaan loo jee lakkii وقيمة جنتا بيقا برجري رسول صلى الله عليه وآله وسلم أقوتك إجانا أقرون قفني بربيك رحمتي سي رحمة سي أهو سرا جري سنجيرات الرانتنا كم نجاو نمو لكو سسابق يا بلشا مؤمن توتا مالي في خالد بستي أبا أبيدا ديبستي جناني الرسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم خجون دقيجي حديثكم متفق عليه أنا سرادو في جتيا مالي كجتشو ديم أمة شوفاتو أمانا ماك أبني أبا أبيدان أمو أمانا ما أمة خياتي جئي يو ربي النغافة تنان ديبسافي جي يا أبا صبر الدين غافي ربي تيبيبي قبئسيتي يا حكيم السن قبئسيتي أبا نمتي da'awaan teenya ta'a ofii naa godha afaan kana nu haasofnu wallaahi da'awaa ispeeshaalaa miti sin jaha garnaat ispeeshaal wallaahi sin jaha walirratti qaqqabuu tana maa walitti qabna dhugaa walitti haa himnu malee maalee wal sossobiina wal sossobaatti ulaa'ika umbadiisaa jijjiiramee noo wanni jijjiiramne anaatuun jijjiiramne dura lubbuutiyyaan dubbisuu qaba eegasii guyyaa baatee nama dubbistu namni sii qeebala barakaa keessa sii kaaya da'awaan teenya wanni barakaa dhabdeef tanaaf ابدأ بنفسك فنهاها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم وهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم ابدأ بنفسك لبوتي ترى جلك أبي فنهاها عن غيها جلنا إسي ترى لبوتي أركي وهناك جئ وريروسا من نجي
يقبل ما تقول ويقتدى يروسني نمني جتشك يدقي ونتيمي دوغوري ورب الكعبة فنيان قرقرتين فردان سنجابر ايش كوانس بيشا ايش أمانة رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم واميك أتي نودام واميك او حديثة تكو خوزيفة إيرا تكو نقر ريبو رياض السالين خيس جرابر متفق عليه بر وام دو تكيچا سنقفا نافا في جيني بر او بر أمانة بلي سيزا أكاتا اتحاس بر او بر نما أمانما أبو غند أبلو بر مقالا أبرو أمانما غربا جأمو تجرا جأما جي بر غرو إرغنتو نما مجرما جي أمانما جاني نجي بر إنه غنى خيي مدور وفتي خيام بر أبو صبر الدين كيف يسألنا Kasaf. Guyaan keessa ni barre saan gana. saan deemtee boo nuti beebii xixiqqoo lama qabnaa bara akka keessatti mudanne ijoolleen Abshir. Anis akkasuma ni qaba. afurii fi cinaa fi lamaa cinaadha. Tole. Ahbaab wallaahi lubbuu teessan duraas lubbuu xiyyaaf wanniin dhaamu kanuma. سيأتي على الناس سنوات خداءات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبدة جيم قيل وما الرويبدة رسول الله قال صلى الله عليه وآله وسلم الرجل التافه يتكلم في أمور الأمة وفي رواية الرجل السفيه يتكلم في أمور الأمة حسن لشواهده جن أبي هريرة رضي الله عنه ولد زمن تكون مرة الأفود أفجرها تاجي رسول صلى الله عليه وآله وسلم يكذب فيها أمتولي سنقيستي خجبت لك وماجي الصادق إني أمن ماتي إني أفوفت جتو جران بالله عليك علمائي رباني خلي بالك علمائي رباني سنجيما دائي صادقوتاني كان جتو جران ويصدق فيها الكاذب أما تولي سنخيستي إني خجباتي أمو نما دغاتي جانين حركة ونيف نيد أبتنيف كذاب عشرين سنجابر خجبة يخون فيها الأمين إني أمنا ماتي أمو غنتو سنجا هنك أنفتو كومنتي جلد أوفي أتي أمانا مابر إناوا ملكا متبر إتشتي متبر روحي إسانيك أبني يوسك كنن إنغنتوني غنتو سنجاج الجئتم ودو آسويتوتي دكانا سار أويتي بيتي غرو غنان مشبر بيا خغرغرو أمانتا إسا خغرغرو إسا سنين أمو غوتا خينيا أمانة ما خيني جانب برغنا بر حقير باي سين جابر بالله عليك في أمتولي سنخيستي روي بداتو تدبتاجي رسول صلى الله عليه وآله وسلم صحابوني يا إرقام ربي روي بدان كن أينو جنان الرجل التافي يتكلم في أمور الأمة في جتشون بر غربا أحمق جتشون بر غربا قواته ولي قلتي أمري مسلم توتا خيستي دبتا أنا نهور دفا أنا أمير خيسن جابر مانا إسا بلچو غربا هندن ديني بر أنو نمني أمان تنهر كدو جروف الذي لا قيمة له ولا وزن له ولا كرامة غربا غتي هنكبان نبر بالله عليك زناچي يا يو نوتيس زناچي مالي أنو جردان كوي أتك أبدو من الرانين كبان اسمالي ايش ربيان ايش غربات الطلال سنجابر والله الذي لا قيمة له ولا وزن له ولا كرامة انو سنف ديمني هركت او تنجرو سنجابر مالتاتيو ميلا لجيش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولي دفو دابجي وفيجر زمن خي
zamanni nuti keessa jirru warabbil ka'aba saniin sinja namummaan gatii qabu cufaatu yoo laalte bar nama tultullaa bu'uura hin qabne mee eessaa dhufee akkami beekamee yoo laalte warabbil ka'aba Abu Sabraddiin atitti dhiyaatee nashahat atitti dhiyaatee hin agarree hayyuun isaa hawaasa kana gowwomsu gurbaa tokko an saayiba xiyyaatuutu naayima saayiba ollaa jabaa tokko waa'ee sooshaal miidiyaa keessaa hoo tikta ani tiktaa kayya sittiin kan ol dirbi nama keenya siin baastu wallaahi waan biraatiin laalaan poodkaastii dhadheertuu tanaan laalaan ammas rahmata rabbiitiin Abu Sabraddiin sa'aa 3-4 fi cinaa qadim viidiyoo sakandii 30 tanaa miti dheertuu waa'ee jirurratti aboo nama kan akkamitti firraa ummata muuxannoo qabu waa'ee tarbiyaa ijoollee jetta dheertuu bar tanii mobaayil xiyyaa qabdu gabaabduun isii sa'aa takkaa fi daqiiqaa 57 deemti sa'uma lama jiin kaa daqiiqa 3 irratti waa'ee tarbiyaa kaasoo eenyu sheekni kun yoo naan jette Mustafaa Abu Sa'ad jedhaniin warra Morokooti inni Maghrib Al-Majid chaanaalii irra dhufe bar chaanaalii Al-Majidii yoo ammaan tana chaanaalii beeyte namni achirra dhufu sii dabarte Abu Sabraddiin achirra dhufuun ulamaa'ii Suudii rabbaanii tana bar isaanis saayinsii godhe achirra dhufu achirra onnoo waa'ee kana waa'ee biizinasaatiin fadha jetta bilaash niiraa lama oduun kafalleen sin jaabar orma jiruu tutuutu jira da'awaa jetta ulamaa'ii rabbaanii نجد حديث كن صحيح حديث كن ضعيف موقوف سيجرا نوتي أما بر خاركدو بر الذي لا قيمة له فاسق أفركدو جرا بر بالله عليك ألا وجنا متى ربي صدات مكا أفر أستاذ مالي تقول فاسق أمو سربا بك جرو خجو سنيني خنا جتا إنه جاء خابو وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نيدو فدوبه إنه خيس جرا ammoo amaanaa balleessuu keessa tanaami koo maal taate abbaan haqa godhatu ozuudha jiruu hamma awoo imaamtichi masgiidaa yoo sigaaraa dhugee kasalaachisu taate bar ijoollee hashiisha dhuguun ni hayyamamtiifiin si jaabara saa'ibi hayyamuu keenyaa miti beeka balleessu kawaa hayyamu ol jira jalla jalaalu rasuula rabbiiti sallallahu alaihi wa sallam tokko qeesaan qabu ayyaa tokkos godhee miilaale kaawwan taatu war musiibaa sanirraan waanuma kee dogoggora kee feete halqin amaanaa balleessinee jirra warabbil ka'aba haa fudhannu mas'uulummaa teenyaan sin jaabarbu ay taba haa jijjiirru boo ormatti boo maal taate boo gama qura'aanaatii fi hadiisa dura aana aati eegasii abadan jiruun hanga feete warabbil ka'aba qaaloytu boo waan namaa haraamiin nyaachuun wallaahi hin tolchitu bara kan qabu malee awoo qorannoo tokkumee ilaaliin sin jaabar biyya Jaappaan keessatti bar nama hedduu bar isaanis ummatni isaanii aboo hin danda'amu aboo hunnooti maal aboo jiruun qaaliidhaati kiniina furadhaa ilmaan horuun maal amma yoo laalte Jaappaan keessa bar dardarriin jiru garuu hunnoo Jaappaan hunnoo 250 jiraachuu jirtii jaabar innaa waa saayinsii fi teekinooloojii maaliif dardarri isaaniituma kana dalaga irratti bobbeeka namootuu dardarri hojii isaa beeka saayinsii fi teekinooloojii hunnoo barsiisaa jetta barnoota ajaa'ibaa innawaa waan nuti agarru kana bar ganda chaayinaatii fi ganda sanii bar hillaalani bar waan hin jirre maalaa yaa'anii ijoolleen isii hillaal keemistirii laaboraatoorii keessa jiraniin agarre waan hin jirre akkanatti ta Ameerikaa tana akka amma agartu hin agarre Abu Sabraddiin keeka sagaraa fa'aa godhanii maar warabbil ka'aba ijoolleen isaanii waan akkanaan gootu waan biraa gooti akka keenyaa maalaa yaa'anii dhufee asirratti waan hin jirre waa'ee wal qunnamtii saalaatiin isin qaraasa awoo eenyu ati kan qaraasisu rabbi jeeti Rabbi illa ilay. Oh ustaadu tu azjir tan. Awo isin kara isan yo jarti qabdani minamu. Awo Rabbi nakabil nutibi. Awo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akabil nutibi. Inna wa sanu goni umar. Julleen bakka biraa jirti. Akkana too qabdi amaanaati su maal dabarsita as keessatti viidiyoo maaliiti. Abu Hinjirree kanamatti diktaatara jabduu tanaan godhaa yoo jette dardarri ammaan tanaas hin dhagayu. Waan tokko ani waan cufa isin warra as jiru kanaan na caala maqaa ustaada jaa'us haqan godhadhuuf qaqqabuu fi mitinin beekaan dandeetiti eessattiin jabaadhaa likkittiin if beeka rahmata rabbiitiin aayilii dardaraatiin beeka tana dhugaan sin jedha. Iffaarsullee miti aayilii dardaraa nin beekaa ni an.
فيديو هو قبض ورا بسنجاني ورغندي فرنجي سكندي سدين دراتي فيديو تي أكل علم نوبرتين دلي دوبليسو لا أبا براتين خطو فين سنجا كانوا مووكين بر أصلي لغا قرا براتين خطو أي لي ساتن hikma jettee ushururuun godhini nobboleeso korokkomaan tun maaliif aaraan sirraa qaba Aishaa wakallaa amudan akkuma adda taatee caalaa taatee mul'attuufi heen akka heenatti akka mul'attuufi malee abbaatu daanyaa lijuu qammanyaa tana wallahi maa hin fa'ashi wallahi maa hin fa'ashi وننا مخرج قرآن في حديثة أكا سلفنا الصالح عليهم من الله رضوان أكمت إسان وبتنيدا وانا أجائب نتتو خيس عبر نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أمة دكنا خيس عباسي بر نما بكم سقب أمة أجائباتكو يوتهن وانما أجائبومي أما غافة درا أمتي برجيا أما إيران في روم غنده هراك لا خنا يولالتي jarri gaafa san saayinsii fi teknooloojii jirtu number 1 tur isaani warri sodaatamu ka Ameerikaa fi Raashiyaa jiin garuu ganda Arabaa kana yoo dhufte ummata baktii nyaatu billaahi aleek dhalaalee dhalate jennaan qabee warra ajjeesu kana bar nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qur'aanaa fi hadiisan addunyaa tana bar akka bulchan rubuu isii akka bulchan isaan godhe bar gadda baktii kanyaattuu ture billaahi aleek maal tokkos godhen aylii isaanii irratti hojjete nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itti hime garsiiseen ifiif waa hunda practically garsiiseen amanamaa ta'uun isa nama geesti fi ammas yoo ummatuma amanamaa kana lalte amanamaa isaaf hin dabarre anin agarreen sinja yoo si dabaruu baattee sumaatii miti barbee khalli baalak garuu wallaahi amaanaa namatti sutaanan ورب الكعبة خدوابو أرغاوا سيقول سنجا سما في دبرت نما أمانما كان للعالمين نما هدو تكا نما إسين فتي إسيني بيغانو عني سببا دعوتي والبر ملي إيسا خدك وانما انفقوا مسنجا جرسا نكس قول إمر بالله عليك أكمتي إرديميو Gurbabar gaafutu ko timiramu bishinga dabar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qabedi joniya harka gize khaysa nako asabatu sama yeenini arti harkisani jide malta ya abalu mali jannana ki khuni asabatu sama ayal matar robatu tutu ittirobe je hay mali fi isi tan qabdi gubbarran khayni je namni akka kana jo nagade gitu ishara isha ikisipardi aba esar rabo malje to awasa gan kitaba Unnu isa jiran jirri isa jannata jiran firdausa jiran alaihim min Allah ridwan gadda jira bakatinya tu ilmu isa dalayu dalatif tikkenya warra juba khana raqa warra nyaatu baasi guutole isaan godhe lola meeqas seenee Khalid bin Walid radiyallahu anhu takka mu'amin biyo Umar bin al-Khattab yola altimila li qabu seena isa rabbi ji gafatu kubarta isa gaala takkaatu tuutu beetul maaltu yeroo gaalli sanna baafattu aduu oowwituu jabduu tana bar tanama gubduu tana bar dhagaa ta cabsitu innaa waa namni keenya kajoo nagarre kana gabbehee bar bulchaa mu'mintootaa billaahi alek takka afuraffaa addunyaa tana oduu bulchuu gabbehee jala deemu yeroo kana Uthman ibn Affan isa agale alayhi min Allah ridwan yaa bulchaa mu'mintootaa eessa deemtaa jennaanini gaala takkaatuutu beetul maalirraa eefee isiisaniin qabuuf deemaa jennaanini nama si booda dhufutti itti jabeessitee jedheen yaabu. Maaliif rikardii cabsuu qabaan siin jaabar maali arra dura masgiida tokko ati si dura sheeka takkaatuutu khuxubaa keessa godhaa atis dhuftee normaal tokko yoo taate maal gootaa deemu boleessu rikardiin sheeka san cabuu qabdiin siin jaaba waan inni takkaa hin goone godhuu qabdan siin jaaba. Nama si booda dhufu itti jabeessitee jeen ka ammaa hunnuuti ka abbaatu danyaa lijuu qammanyaadhaan siin jaara. Mee eenyu rabbi sodaadhuuti durataa akkana agartee boo sheexaanni keessa sodaatu warra rabbi sodaadhuuti.
إنه سيدا أفق نوم خاسي كتاب دبسي وجدت ججيو يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون خيسا سينا خسارات والله إنه في هرتي تنيا ورب آية تور إسان الرف السرمت ربي نمتاسي سنين زيا إنه جرى القرآن ما أنا في أتي برجلو حديث من برجلو إنه حديث أكنو تبين وقد تنيوم بيخني ورسان تكتشا بيقوم وجرت والجانني إنه جرى ركانيا نياتوساني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكنا قولي بالشرورو وللراكة كامني ولفلقاء إبنه ولفلقاء إبنه نما نبودو دففايان سنجا والله خطيرة كيسا جران سنجا أو دردر ميك أجولي تتكو يوغا فتبو خرا لا فماني فدواهم داتو هوري أمانتا والله دلغتي مالك أوليك أبجون فرو سنجا حتم ماني فدا خرا غبابا خنا سنجا أبو فوركس خنا سنجا هانين ديني برنوتا سي بلاش جوجل يوتيوب بلاش سنجا نير لما دون قفل يمن سبات تجي مكوال تاورا لا ديرو بلاش وهندنا مرة نيجين سرتي رتي قولي أديرو سرتي رتي قولي أورنو رقولي نيار كتانين سنجاور kan akka video fast pace damman tana sakan di sudumi san jirjira na so na furita kai san jirremu tana suma dawu fi boleso siya ana fi ati bi aditi mitin si hayya dus no boleso isanu yad aya كيف تسوون lalta wanu laftu tana fada laftu tuna mo jirtu asitizyo kabamtin ivam tu boleso ta asiyo jalabati ta akhira hamtuudhaan sin jaabar boleessa ko ibidda jahannam san eenyu danda'u wal iyadu billah walla qabri yeroon seeni balaataan jirre anaa fi dalaga ala boleeso waan biraatis jibbu aboo maal taateo yaa maalikul yaqdi alaynaa rabbuka rabbiin kaynu waa ajjeesu nuti ibidda kana ifannee jirraa yaaniin war gariin ulamaa'ii yeroo rabbi gaafatee itti deebi'u ganna كم شنتميجي وان غاري سلاهيمي في ويا دامي أمتا إبابو دباتني قال إنكم ماكثون إسي زلال مسخيصة وارو راجعان أمانا دا جارتين تي أمانا دا بوليسو قال سر قوتي وبالله عليك المانخي أمانا دا تربية إسلام الرتب الدسين جولي دينا ملا ينقبان نتفو جراور حاجة مستعاجا قبان بكم ترى حاجة إنوا excellent تغرتي كانت تمر وقرنو قوتي أفنتمي خراجبا دبسو برباكيسي تنافو خرامالي تيني قفني بيتا خراف فقطات آني قف خراف فقطات آن بكم تين إسي هنترتون سنجا ونميك أبيتا ردور وربي كماتا الرورين جلد ilman kay amana tarbiya islam irratti isaan guddisuudha ollaa kay amana qaamni kay amana asgiida jirtaati jaartiin tiyoo manatti kam ilman kay kam nama dura dhaabbattee nama gorsu feetu motivational ta'e feetu waan dhugaatiin yoo irra hedduu isaanii ilaalte waan dhugaatiin bifa jibduudhaan sin jaaba shawwada ustaada sheeka jettee maal nama barsiisuu jirti حديث صحيح أنا ما فيني واني جبري أنا ما فيني مشي كوشيكونا ما نمين وبليسو قرآن حديث صحيح يميف سينا تقام بيتو تدوب بستيسان يميف تدوغازا قردوتي يروسا خابو في الدين والدنيا والآخرة ملكي والرأى الدنيا في آخرته ملكا ربي واتاسسو أسي أتشي سنرتي ديرتو نمني ملكاو في تن متاخير راجل أبي ربي هاكبرنو نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قبلنا إيغانا سلفنا الصالح عليهم من الله رضوان درتا أمتي صحابوتا يوجد أمو جرس دينسر ور ربي في رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم رغابي جرو دنيا تنقيست صاحب غاري آساي منو إيغانا أمو ورد إفولي أنا آساي منو قافتكو أجسينو كينيوانين أولا من سنجاور جدير أكا إمام الغزالي دي طيب الله ثراه بمن الموت مصرعه نمني دوتخ في إساتات والقبر مقره مني إساك أبري خطيبر تاهم سيزا والدود أنيس رمون بوهرسيتو إساقتاتي ومنكر ونكير جليس
nakiirii fi munkar rabbii nagaya alayhim assalaam fuudhanii ka isa teessanii gaafii isa gaafatan ka ta'e wal qiyaamatu maw'idu qiyaamaan baallama isaa kataate awil jannatu awil naaru mawridu yookaa jannata yookaanuu ibidda ka ta'e bakkii qubsumti isaa du'uma qofa yaadachuu qabaa je akkana dhufti guyyaa san wanni nama baastu hojii gaarii obboleessu asirra mujrima taanaan qiyaama akka imaama Ali ibn Abi Talib radiyallahu haaba baanii haji way jaarumti isaa waa hongohee je ibar yoo tolchineen ammoo amma asirratti dhaaba maskanuwa way waa bareedii manni qabritti bareedin jiruun sin jaaba akkasiin isinin jaa yaada muraadni haa guutum khayrii walitti isinif haa qabu sharrii isinirraa haa qabu hasidaa fi isti rabbii isinirraa haa qabu umrii dheertuu barakaa qabdu dalagaa gaarii waliin rabbii isinif haa qabu haadhaa fi abbaan keessayyuu jiruudhaan jiraatan rabbiin haadhaa fi abbaa keessaniif umrii dheertuu barakaa qabdu dalagaa gaarii waliin rabbii isaaniif haa qabu yoo tokkoon isaanii lamaan yookaan yoo isinirraa du'an ammoo rabbi rahmataa godhuuf qabri isaanii caffee jannataa godhuuf galmee isaanii illiyyinati haa galmeessuuf kitaaba isaanii warra mirgaan fudhatu rabbii isaanii haa godhu maan nabiyyiin os-siddiqiin os-shuhadaa os-saalihiin waasuma ulaa'ika rafiqa jirga gaarii isa waliin rabbii isaan haa godhu aboo milkiin isin haa barbaadu rabbiin gadde isinirraa haa qabu rizqii halaal balloodhaa rabbii isiniif haa kennu sammuu teessan beekumsaan qalbii teessan iimaanaan qaama keessan fayyaadhaan keesha keessan rizqii halaal balloodhaan rabbii isiniif haa godhu rizqii ilma namaatirraa isin duroomsitu rabbii isiniif haa kennu warra ilmaan qabdan ilmaan keessan dasii ija keessanii rabbii isiniif haa godhu warra ilmaan isaaniitiin mukkurumirraa rabbii isiniif hin taasisin warra fuudhee yookaan heerumteeta ilmaan hin qabne immoo ilmaan gaggaarii qaceelloo warra maqaa isin yaamsisu rabbiin duuda keessan keessaa isin haa baasu magaalaa jiru tanaas isin bakka jirtanis rabbii nagaa haa godhu biyya teenyas nagaa haa godhu aboo obboleeyyan keenya warri mujrimmisan warri akkasitti ajjeesan rabbiin dilii isaanii warra du'isan irra dabaree fi shahiidii je'ee isaan haa qeebalu zaalimni fadhiyaatoo ammoo qaxarri isaa haa cabuun sin jaabu